Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakhrdok ying jongpi Kajing penbena jong ke sorkar jilla ban pha khang kherdep shwa shipor yaki dukan ki bam de kong santam hapo kanong ba Shillong nado ka arpu hun reu tarik ubna yayong arajar arpuwei hado ka artarik ubna jemmang arajar arpuwei kalawan ra penban ye kajing ki udor kensan jong ki marbam mardi hayodo bat hayo paltan bazar ki balong ki thiar shalan marbam ki ba hetam shabaro kawe ka jilla Meghalaya Kakinhon lum kubor jang ka Batesi TV ha kajing ya keren bat ki try dukan ki badan ha paltan bazar bat hayodo kila kubor ba kadan shisha ka jingkyo dor ki marbam mardi bada ka jo kopor ki liya thoru ba ka jingkyo dor jong ki marbam kam dai satya tang menta ka kenti henry kane ka jingkyo dor ka jujialong man la kasngi khendiat pa khendiat nakada ba ka jingkyo dor kala dai lupa nado balawanra yiki marbam nashabar jong ka jilla Nakaliang jong kinong khayi bat kinong de marbam kila kerpat iki pajba bakim dei satya ban khuslai jingmut namar baki marbam mardi kidang dap paho hado menta menne Manta to feeling sispa safasan for ladi. Manchwa lockdown hadin to khandai for. Dai khandai for. हमें क्या मालूम है कैसा क्यों Menshwa kat nos kilo menta kat nos. Menta kadar bonni. Kadar menta. Bonni. Kutia Hasan Khatra. Piat. Piara. Kutia ne bonni. Bonni kudor ne. Kamdor. Rayador. Arko menta. Bam lakiyo, dai lakiyo. Upni bam dai sabaru khandit man lakiyo. Manchwa to mangi bara dini fosan frapo. Kilo tapadi fraposan. Menta di fraposan. Dai bahek ya. Dai saw bahek. Ka umpiang pat Manchwa to upni to kono dai saw banai manchwa to di sispa chilito. Sispa sipo chilito. Manta par sispa sapo san. Nadu mana ka sedang menkiu. Dalong arbonai tam. Okay. Dia nak itrai ke daw menkiu. Okay, mangi bara thit local hangne. Thit Poltram Bazar di stan thit. हमने एक डायरेक्ट मंगी bara तो हमें लोकल से लाकी हो तो मंगी bara di kumto. Ya, sudah lihat tu, tin, Company Andhra company na. Bukan Andhra company lah padem. Lunia untuk unelahi padem. Lapoi kan na. Manta, une 3 packet 100 kilo khorni supa 100. Menshwa. Manta manchwa ta khorni supa. Umpiang. Komplain bam. Komplain laki company. Manta ta 8,000 supa Latin. Manchwa ladan 8,000 sapo 100. HD. Khalai supa 100. Manchwa khalai laipo. But borok ka kikir lah. Borok khandet laki. Naga ikan daw sarai. Manga to ne Paltan Bazar. HD company dan Paltan Bazar, RB company dan Paltan Bazar, Jiwan dan Paltan Bazar.
पीछे से भाव बढ़ता है, डेली इंक्रीज होता है Since last 1 month. सिंस लास्ट मंथ पर रुकते भाव Before 2 months, it was nearly 1900, 1850. 1900 Then now? लास्ट Before 4 मंथ Before 2 months. Now it is around 2100. नो 2100 पीछे भी ऐसे ही भाव है 13 को कम से कम भाव Shillong is a very small market, but throughout India, it is increased. राइस 1750 50 kg बैग, उडाई 84 1 kg, और यहाँ का ऑयल हो गया टीना हो गया 2120, और 1 लीटर का हो गया 1760 70 और 1800। बिफोर आरम 50 kg का 1750 हो गया, आरम गोल्ड 25 kg का हो गया 1775 हो गया, बीपीटी राइस हो गया 950 हो गया, बॉयल राइस हो गया 760 हो गया, मस्टर्ड 1 लीटर हो गया आपका 1770, और हाफ लीटर का हो गया 1800, और टिन हो गया 2120। परचेजिंग इज हाई रेट। It increased like 25 days before, and increased because from there only, where from used to buy from the rake used to come, no train used to come. From there they used to increase the price. That's why you have to increase here. They increase from Guwahati. They increase wherever we used to purchase from Kanapada, Guwahati, and wherever. From there they used to increase. That's why we have to increase from here. Yeah. And it's all about the situation also, shortage of the goods. That's why. Yeah, you can say shortage also, like it's 50% shortage also, and most of them like they used to shortage from there also, from Guwahati, where we used to buy the manufacturing company. From the manufacturing company, it's high rate out there. That's why we have to put out here. It's high. There's no rush because they told no, like it's from 26th to 30th. No, so like don't rush. Like the situation is also so bad also out here. So don't be so crowded. Like afterwards you'll not get the goods and all. It's not like that. Don't rush. It's only for in 3 days back Modi had given a speech also. Like the last thing is lockdown. The last thing is lockdown. Before that we only can do something like social distancing and all. No, nothing to rush at all. It's only for 2 to 4 days. You'll get the goods and everything. And essential shops will be open, only non-essential only for 5 days, I guess. हमको लगता है 2-3 दिन इंक्रीज होना चाहिए। शॉर्टेज तो इतना नहीं रहेगा, अवेलेबल तो होगा माल। Like today's onion rate is 22 and potato rate is 11.50. Before it was onion was 22 and potato was 11. Haba persang bantua jingmut nikipaj ba halor kene ke jingkiu dor jangki marba mardi. Kila penpau bagane ke jingkiu dor kala bo jing ba khamtam yiki nong de dukan khutia ha ki shnong ki thau ki badan shabar jong ka sor shlong nalor bagi marbam kila kiu dor lepa nado ki dukan baki thet wholesale bat kan bo jing ru bande da ka jo ka dor sikipaj ba ha ka bakan wanra apan ban ga jingdu nong yaki kum ki nong de jing de. Barat lagi nanti. Biar kadang sedang hadapi yang di gitu. Suang itu ar mulai entah upit udah nek. Dari lah yang tak terlaki ulut ni. Kan ada. Cha kan no fiset jet. Sua sipau entah
Dang meno dang kudar dang snang kudar mta ada. Minit sih entah ya. Kudar. Ber tu kau tak? Kau. Kau tapi Koi kan kau lain sah. tak apa cat lain. Kadang kawan. Habala tapi habala kiu teh. Ngiru jenjang man lain siu Bandi rung istam ni, li babon ki baduk tu tema. Entah. Kana biang mencah. Kedai Senpel macam. Ui, kat sini. Di sini. Kana sebenarnya. Kedai Senpel. Nadu mana try ke kudar mana? Ngomtik deh, yang suan dari sepina, dong kendong dengi. Seperbawan kini kong kadar kalau mana? Kata turun mengida dan ya naik. Yang kedai Senpel di sini. Satu ke ratusan kilo sehajar, hitam ke ratusan kilo. Kemudian mentah kalau kiu kayaknya dah. Mentah lah kau duduk kat kedai Senpel. Kau penyang pat sitin? Apa keli kong ar mentah wong ar Skotar. Mungkin kiu. Skotar tak kerduk mentah. Kadang-kadang kacing anak kalian tu fikir nong hit. Apa kudar mentah? Ngin orang nongi haba. Waktu baru percaya deh lagi kau. Ikan ke ba. Dia marhaji dia baru boleh jalan jom. Life of pias. Mencah kan no? Mencari orang tahu kiu ne oke. Tahu pan ne. Kiu do tong pan. Pan kan no? Tahu orang kapra sekilo. Kipor mencah, por balada. Mencari dang yo san mo sekilo. Kemudian kiu kensan mentah tayo kan? Ta tiyo te. Ni bom ju cek te. Karena kat lai Senpel. Mencah kiu kan no kada. Cari koi si karena si kelas kedai Senpel sejak. Tong kau ni kiu eru nak kiu. Kiu penyang tiap. Penyang laki pula penyang ni. Penyang kan no? Penyang ni mentah lah koi arah jar siswa. Sitin. Hajar sispa. Mencah kat saw. Sispa. Tar hajar. Mencah kau penyang senduk basting gitar. Mencah kau si kat lai Senpel. Mencah kau kat praspa. Nadu mana try kudar? Mentah rasa yo ke. Nos nang tatiyau. Sabon barok kamar laki dulu. Sukum na halo kana kaji kudar gi marbam. Thit te haba kidan kam te dada yok sa thit adam yok te. Lah dulu mah. Entah sibuk ong arah car. Ada kidan bisa bentit dikit ada kimdan te. Lem. Sibuk mentah ada kamar ke bamenin ke bamentak si gedi kecu kamar te tambah menin lah kecong kedua mentah kecong kedua dah. Kau nak berapa? Kiu sisi dah. Sisi kiu bet. Tangko steng tentar kelaki tang menstep dah demi tu kelaki tu kata kiu baik untuk laiko sokau ni aku laiko mentah sibuk kau mentah menstep udah kalai spa tang can mir set kalai aku kiu mentah kamu kecuk kamar deh tambalong kibri buat le lada kidan kam mentit ki hap tit baik lada rem lada start ni ki hap tit baik mal kidan kam deh Jenjar wa kain namar ba. I mal kasi kiu dor ha ki mar makam ta. Ya fit sisi kumui dor la sai de kumui dor. Sem jing ba kain yang di jing dia. Kiu lot ini ki punyang ki sini ki dai ki ko ko marbam be de marbam kiu dor lot.
Ingat dengar teh kadang unyang ukau kita udai kita hidup sebaman kesini mah ya kita hidup. Tapi lap naduk menuk lah sedang ban komputer yang kita teh naduk ngalap mata naduk ba baik sedang huri-hurap yang mereka corona iman kiuman kesini tinggi cek nyap cek hina mangidan kamban dia tinggi nyap cek kan da ong kini katno nyap cek ngelakui hadukan udah kinong cek udah ki keli yang ngiting si juga baik ni melalui tai jing syai ke kakiu baik kamar bam benikau teng kumenin kapoi halai spa nanta pat kapoi halai sanpo ke teng kenta ni kentaru kalai fer mereka ba sulinga ulang ba ipat bagi benikau teng dakiu kabai kali ki ut hai kabai kali baka kiu kabai kali teng kiu tang sanika ni kodingkaru ki ut dakiu pat kamar bam pat kiu kan nuru kemudian baut teng kiu hapo hadin steng genta mo na steng genta ka kiu unum nuru kimi ong ai wani kong hi ka sarkar ka de ban pet ka de ban kmilanti hi yang yurit uria nilai hentam ki bam kamai taksi man ka singi sutu i jing et amar teng ia ka jing em ka jing hi kum ki pat bang i de sutu ha kiu kamar bam kimi ut kiu ka ba kali ki ut te kalong ai ba kampung sutanat ke no ting kapenim kamai ya kiwi cat benri ki bon syong hang ni wan sa ni kum gitar mo ting ki ba syong hang ni suram jadi kumno bisa ki de benpet hikam ti ba na du bena kana ka jiki marbam kala kyo mental kumba artayo le tayo ai kelas dang kyo baro ki marbam kila kyo baro marbam abun kyo ka semjingnya kena ada kiu ni apa man la kasngi kan kiu tang stingkaru la dunong tengi ba la ni bai bela tingi kam kiu te ka susah ka ju ni lagi do lokal taksi ni bela tang sispan ka sisngiru songdo kumta man la kasngi ka bangi bela ting habengi pej ha po stan kumni ha po lain arkenta lagi tang ban se ban tak ya bom don beri teng belarem pelat kamar bam babai kali ru pentah mo kam he hi mar dangin sim babai kali ru mentale lo yo order hi ban tang sau dua sakmat lai sedia de ngi hapen kiu kendiat babai kali dari ngasutu baki pai ba hi kala yo mar ngi hapan sim babai kali ya sot mereka bubun pakai pajak bun situ. Kiu kamar bam, ide ban ong ya no, ide ban ong, lihat kan sok ide ban ong. Rai mendon ba ong, mendon ba keren kan?